dostlar, biz Azerbaycan'dayız. Gilers'ten Sweet Gabriel sortunu alın atırağız. Hayavay tüşümdü, жақсы sort кен. Muna savagı dele uzunluğu uzun. 4 santimetr. Biroq kattılığı boyunca şu baktagı 4 hektar bakta Sweet Gabriel, Sweet Royal Lafayette, Royal Tiago, Sweet Lawrence agay sort var le. Burlat, Grey Star, Grey Star var eken. Alt sort. Biroq eң акыркы сортты көрөтөбүз, eң каттыгы мына ушул экен. Мынакей кол менен күч менен эзип атабыз да. Çarstı jarıldı. Күч менен эзип атабыз, жарылбай эле. içi kara ken, Içi кара. 20 Калибрси де беле? 26 kalibrda 26 енді 1x 26'dan 20'dan 28'e чейин. Ооба. Бирок дамы деле эң жакшы ушул окшойт. Damı da жақсы екен. Ооба. Дам эң жакшы ушул экен, машалла. Калибр мынакей. 32, 34 чыкты бизен, а? О, 34 чыгып 35 та çıktı. 35 чыгып атат. Эми нормальный бул нерсе, а? Мына ушул Хачмаз районундагы бакта. Şabran rayonunda. Şabran rayonu. Хачмаз. Kaçmazlı. Kaçmaz arkadadır. Шабран. Bura Şabran. Шабран. Şabran sonra kaçmaz. Шабран районундагы бак, машалла. Ha, kalibrda dara görüp koş öyle. Yugar. Машалла. Калибр Yugar. Vugar var. Bugar. жок. 38 жок. 34. 34. Bek, Polat. 33 eкен да. Bek, Polat, Bek. Ona Bek. Эми бирөөнү алып табай тандап алганыбызда 35-36 чыкты, бирок нормально. Свет. Сорту. Свет Gabriel'ge азыр бул жерде бурлат сортуну чаңдатуу максатында коюп тур. Бурлатты беришти. Ооба, бурлатты бериптир. Сен кайсын көрүп? Свит Габриэлге биз берки өзүнө чаңдаштырган Грейстар берип атат окшойт, Грейстарды. Бул өзүн өзү жеңил чаңдата турган сорт болгон үчүн кармоосу жакшы, бурлат дагы коюлган. Капкара экен да. Evvel buranın adı Devekçiydi, Deve.